Wasya wa Muimi. Nani mwana musese tu wamba kone tu ina dhama ngaliko siya kaiti iwe na Nguku ni setu na kuithia na indi tuithi umone ni Muimi na tuelezea ondo wetha cia Nguku ondo siekawa na indi lilika tuimi na kilunguni tukwetha tuna mutaalamu atuelezea ndi maundu ala manthi ni Nguku ondo twalito sieka na indi karibu ni kana twende na kilungu ino atuelezea ondo winenga lewe na Nguku cia kwetha cia namo ita free range mutaalamu no kutuelezea muno yule free range lakini kwa kwe nikiwa muiye wenda kwithia Nguku ino cia undu mesilenge itha cia ukesethia sikeka utembea nesio na tila cia kuthi vingi abandu ikekalagu na muiye kwithia Nguku nundu saingi wetawo mundu notone kwaiwa ni mbesa uvingi ya Nguku wisinenga liu throughout nino wiyao liu su na ingi ngaile chanza nundu na Nguku yo le chanza nije manthia kindu ta muthwa ikaya green kunza no kethia wani wajo ya na mituki nundu Nguku ya muthembo su meleketie ye manthia Uimi nengo luna ye manthia anza kumithinza kwa withia na mambiko sindele vingi wavaya nundu ibulanite mali uonde mandukane na maikulilwa kukunta muthwa na muthwa nuintha anu nenga Nguku ikanoa monopio na saingi no saota ni manthia Nguku liu pe kithulu no kaanga thinga kimanga kithulu ne muti wa kithulu ingi ciajo na ngabulanya na mbemba na ngaminenga na yaya ndimikisia na ithi kuyo kunza witha Nguku isu yo ni yaniwe pandu na mipingia muno na banza no yaya sindu ciu cia muthembo su no itha ni yaka mwi wayo nesa ko Nguku cia kwilika choni utuku ilika utuku mbingo ya kwaja na ilika utuku ni okulia no uyethia pe mau wako mana na mama kauthenia nthini wa Uimi wa Nguku mau memba hapo peo mavui ama kwata Nguku peo hiyo manukaso ama kama mavui na Nguku isia kwa nine nganda wajeita wakiluma kiluma kino sanga tilanga kithambia na ngakitilanga tu pieces to nini na ngosa kindu chetu anduluta mikie 5 katike tola ya 5 liters ngavula nyavu na ngosa kindu kitwa muu ngekia kisiko kimwe na ngakoloka yue sunenda waja usia mavui kwa mundu ula utafodi mbesa cia uthinyao ndukane na yesu ya yandu sona Nguku ya kujikwatika ni kumia choo cheu kana yeje kunguma kani kwatwa ni wagusua mavui nundu yindabwe su yindaje anite ninenga kwa mithenya muonza na cia mbo break ingi ndikalata 2 weeks na ndithingosa kindu kingi kitawa monze ndikimanga na kimanga ndio sa ndipipa na ndiekia iki ubuke ile green se inywa na mauma monze be okithulu chombene matu na moni kimanga ndene na ndithindika mwengi na ndiekia avuna sinywa na ngusa kwa sisa kwa no ngosinite tindu taisu nundu bundi natumia mbesa natumia osindo ila kila mwe mwaka ido tona kwa afford no mundani wa mundu wa ne kuthulu pai mundu wa ne ndolo na pai mundu wa monze ne monze na be onda wengi tubutha cia thita wa yambaki mbaki ni tetha cia Ngukuni baki ni nyusa wanando musa wanando yake mo no wiki okasiko katika 5 liters isu no kakoloka nikanywa no kwa thimo ikoete na muno sirisa kwa thimo ikoete no ni ndathio yo ndawa no tekuo ye na kwati twandu ya corona wethe kila wese na cho wa thimo no wonyo wula wenyao we mwene na beo kindu gitawa ye iyo nayo ni tetha cia iye ya muno iyo ye ja kama ngombeni wona tuswitu nini wona tuye kunguma no kunda cia kila Nguku kana kala kaswi kasiko kanina wona ya tetheka kiwa une wayo no japoa iye weka kosa na kisiko na yatha miaka swimu no ikanenga ya ng'ombe specifically kana wakwata ng'oi kana ya ng'ombe na mbui ona ya mbui ni sawa kwa sababu yote nyusa ni tetha cia kaswi ukomanete na ngamila maybe ni si ng'ombe na ngamana mbui ni kule story no cia monze na ndolo na kilumai seumie ba ni tuenda pea mashiriko matutembelea makatubundi cio bowo wa Uimi wa Nguku na wa mondani nimone iwe maitwelesia ubo usu wa kunenga Nguku kiluma juu na kunenga omenzesu atala matembe yako na manena wa redioni na cia utethia no wonete cithu nyeni ndetha cia nundu kaingi ni tumea cindu isu cia muthembo cia organic na nicio cindetha tondu na megondo me utepia no matutembelea nini atiana ni no na cindethia okay we ma free range kana Nguku no cio thio kapesi ndu ile si confuse muno kindu cha mbei ela Nguku si ba free range si kwithwa okagecethia
nzamba neto no kino kasuye thamasya ni we kana wo sia kina no we do say that nito na kumia breed ndugu kese thengu kotishe na sio wako mana thina muthembozu nene ndana huo lakini akwa ni isasia nguku ila ya mendo ya isia usia wayo kenda ni tusamba nditu itekela sia bakwa ni tutesa atene okay ngati koko kungini ya ola usia uthuke okay kakili akaibitia mie yele gakabeta kwenda kaina bita mie toka to no kinela nguku nikana ola usia wakwa urimbeini we bonthene wabeta we ka thio tai kana wi abandu kaithi nindesa andu makesia kanonga tasi athini nikanoke ethe nguku ya kwa thina pendwa kila kienyeji enengie miaka esu ketha gatona kwika mia ile anusu yenda nguku itona kuwika okay ikintu ngenge yolwa free range kizungu thake bina ilo kuithia tukukutuwe petu motu nini na wengi nene umanage hata kuifeed kibathukani nene mananu ndu isaingi ona nguku uibwie kiri aje tumbene wamba isa size wayo ndo jeyana ndikwasia petu motu ina wengi nene na wenda inenga kila leu kila imo ndo nenga leu ai monene na ingi wenda inenga leu nguku nini ibwe kangata ni bathukana cia kuma batu swine leu atu sitwe wangu ko ila nene na yu inenge aba na sithio kakucio ndo tuswine nda bandu banyo ni tupingia baka tukoko bichela mieyele kana ngoko tule chanza okay na nguku inene nacio kwaja namba onenge room wasio sikaya nanga inenga kona sikuma la kuonza kwenda sitembea kuza kile mwene vonyi sawa nikenda tumine wa mwene we miono waku nguku kutethetia nundethetie muno kundethia ki kwambisa family yakwa na kusomethia ciana ciakwa na nguku indesa no sono sanga ngathi kuimana mbesa isu mondani na ngandiko muthukumi nacio nundu la na mina kutangu kote 10 nina kwata mundu tonone vya kibalua chakwa cha mondani na nguku osiva o nguku isu na no nito nguku ithi na ndikitwa muthukumi ngamwiba kusela nguku ni isu okay nguku ila waithia mbingi pio cianata ila wa say the highest number why the one cianata nini thitie nguku ikafika around 300 bezila wa tambingi pio cia nguku wate cianata nina ndi yasi kaingi ba muno nikita kuola lakini mbesila na tambingi cia nguku pepi na kwatie mbesa cia nguku silingi around giliana yemwe we mwangu kuna utoneke na utoneke muvya muno ndo na Mutongo TV karibu mwenda musaisia Mutongo TV ngwatana ya mukamba ne kilungu cha Wasya wa Muimi ni thitu tongote kutane thia kusomethia na kumanethia na ende netwana na Muimi witu muthenyani wa umuthi na ende netukomana oyu na mutaalamu nikenda ende atuelesie maundu meke bathukani yulu wa uimi wa nguku mwenda musaisia ende onotu na kene mutaalamu nikenda ende atuelesie maundu meke bathukanio yulu wa uithi wa nguku watindata atindanesa free range versus kubingia nthini kila kibata hicho sionthe ni thukuma lakini nienda nielesie free range mausio mayo especially kwa muimi ula munini nutonya kwithia muimi ate na vinya wa kwakia nyumba itonya ku accommodate nguku mbingi na atile cia nguku ciake utithia ni cioya na itesa kwinuka ikakome nyumba esu ni nzia itetha cia muimi ula utena vinya na twasisia nesa miongo munza yulu ayana aimiala maitha cia nguku na ala nini na nicio tumavundia cia withie nuni unengeleu na ile cia ithika esu ni statistics verified esu ni verified okay. 70% ya muimi ula munini 70% of Kenyan farmers kana ona dunia ne kana 70% aimiasu anini na ala nini okay na tumavundia cia kwithia uni kana wese kwithia nguku ciake ni ciaumala na ciaya obanza no kwithia nguku ino ikulia banthi ikomana na protein ta mubwa ikomana na sindu ta maumbi alitaba kwa indo no tithia ni nzie ngia umitethecia na ningwenda umanye kana beki bathukanio nyinikite ta mutaalamu kiko na nga proof right nguku ila ya free range ukathinzwa munthi no tosa nguku ile vingiwe ni kuwa kibathukanio cha musamo na niwisikana ibinda nebindukite na andu aingi umunthi ni prefer kuya kindu kisio na kindu kiteke vingi nguku ino itisa sindu sina ndawa kwa wingi nundu nilekawe kando ya sindu natural ikemanthia greens ikemanthia mitho protein na balance na thayo imenengete liula balanced ula liu either muimi usaubetie kana ulothoete ndukane nguku isu ni yana mituki netinde usiao kwa mituki okay no tithia kwa muimi ni wakwata nyao
faida nutonya kwithia Muimi na nguku 10 nakasiaithia nguku isu sie 10 ikamutwaia mpaka nguku 500 nundu wosa masabu manini ma miela 10 kilomu unengete unengete masuita 10 sie 10 cia utia masuia na yemwe tusicio kila kikitwe research 4% kana inya yulwa yana labda ikatonya ukinywa kakakua kakendo na ka complication bado na wapetanga 4% no tiwa 96 na 96 ithia siana ibikio range ya utrasita 500 no tia lambesa. Okay, na watu lesia Afriki ando mundu no waime free range na kutwika isio wingi ya tindho kutio tendo kunenzo. Okay, nikaenda wese ya museise no kwelewa kila tu weta hii we mutaalamu tu utaalamu wako ni wacha ithe twika maundu ma agroecology kana ila tumeta organic farming na mobile weta wa Vision Africa Trust nitubundia cia aimi kwisila nzia cia kivathukanio nitwenda tembelea one on one ila tumeta outreach ukavikia Muimi ukathi kwake mukanena. Okay, nitumabundia cia ingi kwisila ithangu yeye ta the organic farmer ila tuandika story kivathukanio cia different mimea indo makasoma na tukamanengo na formulas ethaima formula yoso bialiwa nguku undu waile kwika ithangu yene matethea cia ni sawa na ni ukuli ati mthini wa wemi wa nguku pe undu ila sitawa yani kusubia nguku pe usubi wa nguku mundu alite kwetha esi nikenda wisithi nguku ciake sina akwa na nisi avita na kwa faida. Yes, nivo ni lazima wende wese kusubia nguku na besi ndu ila basic kindu chambe ni waile kwenda na bandu basio balangu kusia ku sikala nyumba housing ni ya maana na katika housing then ni twenda kuya kindu kitawa utheu hygiene kila kingi ni kana nguku cia kusie kale nesa na si utethie ni lazima sienthe ibonete nundu nguku ilepio ibonete je ya nesa yenda na immunity ukethio na kwa kama uwau ni je usindana na mawau meva asu kila kingi ni breeding katika nguku wendo subie ni lazima umanthe nzamba nzio nundu weka in breeding bado ona ingu kuisa ubita hata ni wana ngambe usiao siako nundu lazima tuende na nguku nzio in breeding nitulea kwa une twekalawa kila pinda twebundi se mimaitu pendwa ni nzamba lasia iwa baundu keti kila ya nange cycle thosia thiwo nzamba ngi fresh kumanza na nzamba yoko museo ta yuju tutumaemi makose ila improved kienyeji kana ila kari ila sia kari ni meka research na maka improve na tuena mithemba mingi ya ngoma itumokero thela improved kienyeji na kienyeji matuku ni anone baila na high commercial value kana utona kukwata mbesa kwisila nguku isu cionthe ni sembaniti ando ingine ma prefer kienyeji nundu mabanga maikwenda kindu kio ya chemical kana kina ndawa. Okay, so na improved kienyeji ukamethio na yote umenenge ndawa isu chemical kwa wingi iyo maliu ama kawaida nundu yo ni scavenger ni isa onayone yuka kuone baba loto na kwata mbesa mbingi ni nguku isu ciele ni atiani na sisi nyene kama sabu na no ni thacia ni Muimi nguku isu ciele withia sitiana na maji nini lakini ando inge me prefer kienyeji na muno onoethetie improved uta unenge ndawa kwa wingi ni mamisa ndo nenda test Muimi no wito aimete chao aimete siake ni improved ni bulene na waisisia ni nzeo. Second yokomi profitability ya Uimi wa nguku ili hata nguku niyo faida wemetoke nundu wasisia nguku incubation yayo ni ibweke ya legit na 21 days na wakombea ng'ombe wameithia kana mbui ne yo kunenge ng'ombe ni under 9 months mbui ne yo endo to a tune of 3-4 months kwa hiyo asisia 21 days ukethia wina miela ya kubangite ya nguku te 10 ukuke ya kila mwai usaithe after every month no tiwa nguku yana na nguku hii siye yana ni wethio noka wa ng'ombe noke kasindu mbingi ni muvyano ndo na Mutongo TV ngwata na mukamba. Asanta nundu wa kututembelea nikana tuende na kusomithia imimaitu nikana wethia ni ma yo manenge faida. Okay, na tuikwata liwa kuyana ndhitu nundu bado ndhitu ndina liwa kuyana. Sawa. Mwana musaisi ya Mutongo TV ngwata na mukamba nitawa Steven Mwema na mbithi na ende awala ni mutaalamu wa Uimi na ende Muimi witoto imanguku ila free range ila sia kuthisiete na ende no winenga leo ni muvyana ndano ndo akusia isia aichumwa ne chukita wakati to wana wabikane to koma na to mekendo kiki bathukani kwa yu tiwaneza.
Wasya wa Muimi.